news kan ngai thak ma in he news ron thlen tu ti skin care that je hi ilo thir lok te ang vun chelai zong zong no nal taka thak dang lam lok thei tu ti skin care hi kalau mel ria ti lokang cheu o he cream hi side effect eng ma tel lo aloe vera tanga siam ani wang hian vun na ti no nala ti skin care hi vun tan bi cream shima khuanu na duane moti thei hial aloe vera tanga siam ani mi ho wang hian ama hian vun tan thatur chu aum kim vek ani ber mai vun na ti engin ati nema taksa vundum kapdum le zak hoidum te ati re thei mai pa ka vun cha le phulip te ati re a mai duk le bol nei te hian an ngei ema vuna pangti chor ser singsilhip le ngamit te tan a that mai ba ka vun that enga po eczema le ringwam tan po a tha em ani kang tan a tha em boka zak khanei tan phei chuan dam doi tha tak ani nge ani hei mei ba ka hian tis food care ong boka kesir cha le ro kesir khi le ketin lu te tan a tha ema kesir ati nawin ati nema kesa le kezata na thai mitam takinan dampuya phei khok bunui te tan po ala thale zelani ato bera chuan hetin skin and food care product hian mizoram hun sanga faka lobik na chan em le heti khopa an product aron len chak tak na chan berni lang chu he an cream hi mai chia fanei na wanga durang le ser nei te hian an ngein are chak em wang ni na hriata engpo ni se heng taksa vun soi se lai nei kan omani chuan aloe vera tang ngeya vun tan thaiber tura siam chua ti skin care hi kan lo mang ve theu don ni o inin chir mi alawang ti an tiam cheu ani aizol cosmetic dor hrang leitura oma wholesale la du tan tis hovel contact number 9862 443 052 7005 292 756 9774 584308 ta te hian ngai ven thei ani mizo official channel thir tu le ngai thatu zong te chi bai vek ule tunlai Russia le Ukraine indona chungchanga hian mizo te zinga ngei po Ukraine le Russia tan tu te kan tamem ema then khatin Russia andem lain then khatin Ukraine le European Union le NATO andem boka kan mi thiam te zinga po ngai dan ai nang thei bik lawani chuwang chuan kan mi thiam te zinga mi Dr PC Biaxia male Ricky L Colni te thuzia kaltlangin site A le B thirna kanom puang don ani Ukraine le Russia te boina hi indona chu ma tang te chui ne mo indona chu nu thleng po han chui hian thil thui tak ngai tu ngai om vea an pani hian an tranom na lai a om rualin andem om na lai po aum ve boka chuero angai thatu te ngai dan ni mai sela a tha ome tuna chuan Ukraine run tu site A ti mai la Russia lam thu le hla Ricky L Colni zi mang hian bulian tran te ang Ukraine NATO versus Russia tunge kan tran jok don tunlai hian Europe chaklama indona achuaka khovela nuclear ral thuam nga ber Russia na thenom ram Ukraine run me kani khothlang media le rala tanga kan lo thir mai chuan Russia chu misual miram ru ningot tu ani kan tilo theilawa mitam takin Russia kan dema Ukraine le an president ngei po hero ngin kan ngaya ma se thil hian ngei tu chian deuh chuan a phena hian rin lo thil in ze palo om fo thin ani India ram kan nia Ukraine hian India in har satna to line India atran ngai lo tin bulan tran photila chuti lai chuan Russia hian engtik lai ma in India hi ala phatsan ngai lawa tran tu nei lawa aum lai sang khazako somsari pakhata US le UK in India bayan tum lai po in Bay of Bengal tuifin riata US in dolong te chu Russia hian alo machona chuwang chau chuan India hi run lawan ni India in nuclear ral thuam ate sawanga khovel in India akom set laya atran tuam chuntlem te jinga mi chu Russia ani Kargil in do na emo har sanna kan to apiangin Russia hian India puizia USA le Ukraine hian India antran ngai lo Ukraine hian India melma Pakistan ral thuama leitir thina
soitura tam lutuk heng ba ka hian Ukraine hi democracy thatak rorel na ramemo kan lo tingotange USSR ke chian nu in Ukraine in dan nuwa boina le har san na om ngai lovin thatakin Russia nen anin thian zela ma se nei to le USA chun Europe chaklama bukhwar thuk zelan duwa Russia hol be theinan Ukraine chu tran hmuna man du in fingver vek takin Ukraine politician te antlona sumle thil dang mangin Ukraine hroi tu tam takan minta chuta kumsang ni sompali khan Ukraine president nilai Russia thian tha chu tharum mangin an paithlata US lamtang president a omta ani rin lok le tumumal tak angein NATO a hian telve an du zuya NATO thil tum hi Russia hian a hret hiam ve thawa anram himna ta na hlo ti hriin ado dal ve ngalani Ukraine rama Russia chul chuak tam takan omawangin chutiang ram te chuan Russia be an du zok thu referendum manga anti chu un nu po in Ukraine chuan ti luina in chutiang ram te chu achel bet lui tlata chungram Crimea Luhansk le Donetsk ram te chuan independent an sual ta hiala chutiang mi te chu Ukraine chuan hela apuang zuya anram in thlan te nein referendum hial anti chu po za saklavin ti luina in Ukraine hian Russia du te chu tharum mangin a hum bet tlat zokani Ukraine president chuan NATO support na hnuaya ama khingtu opposition party hruai tu te zela akhung mia in thanna ama nei bertu po zela akhung makmaya arurel dan soisel tu TV station pathum lai ati top sak mia bok hei hi democracy diktak rorel na dan nilovin dictatorship diktak ania ma se anlam trantu anman tangkai theiani wangin khothlang ram NATO USCN athup moi tlatani hi khothlang news te chuan Ukraine do hi Russia sahimna na poimo wangani ti an soidu ngai mi lova Ukraine ho sakna ai ta wangin Putin an run tamai angin thiam takin an ziaka ma se NATO US in fingvervek taka Russia nek be tumna tanga anlo in vena poimo takani miusia Putin a hian arama mangai chuan ati mak moni venalai a omsin Europe chaklamram Russia holvel tu piang te chu NATO hian vervek takin anlama asiam zo trep toa Bulgaria Estonia Latvia Lithuania Romania Slovakia le Slovenia ram te chu NATO hian alavek to ani tuna Ukraine NATO member alak le chuan Russia ral muan nan sa takin ang hong don ani Canada le Mexico te khu Russia in lamtanga siamin hanin chek muk chho ve don se US hian remati chi angem Cuba in Russia trana NATO thil ti danangin Russia na ti ve mai chu USA na du lo lutuka indo pui chuak tre pani kha USA le UK tang rual te hian dot mangin Iraq an runa mi nuai ni singa chuangin nun an chan pha khothlang ram le media te chuan US President Bush ale British Prime Minister Tony Blair te chu an thiam lo chu mi alawa diktak chuan heng mi pani hi war criminal po ti se aom lo than lo wasin Obama in Libya ramati cheveka ISIS anon lian ngala heng NATO US ram te hian ram thang duang lai hle an do chiama anti chiat sak vek hi atam to sin Russia hian chu dianga ti ve ngai kan riem alo omani point atam lo hleang America chuan atan lam Taiwan chu independent ta apom sak theya ma se Russia in atan lam Luhansk le Donetsk te chu independent ta apom sak theilo bi kang mo America in Jerusalem chu Israel rama apom sak mi theilain anram rorel tu tele mi puin lungrual taka Russia be andu thuan pas nuga po Crimea chu Russia in apom theilo bi kang mo Putin a hi ka tran bik po anilo ma se khothlang media ten min bual a helu tukero adik lawa an propaganda a hian kan tol thu chiang lu tukhi inen fia kan ngai ni na lang heti taka Russia European ramtele USA nan huat chan pakhat te hi kan riem Russia chu Orthodox ko thanin na sataka hu hanga nei na Mizoram po sinot an poimo ang de uchia poimo na nei an nia Putin ala Christian pachal niin engtiklai pon cross or reng thadu mi alawania churam chuan mong ko hurupom jam to turin European Union le US sian an nora
ma se orthodox ko ran le Putin a chuan mong ko hur chu suala ngain an pom ve du tlat lova kum sang ni som pathum khan anti-gay legislation danan siam ta hialani European Union le US te chu an thin rim lutuka Russia chu en sana nasatakin an vova Olympic le World Cup hial po thleng theilo tura siam an tumpha ani kha chuti chung po chuan Putin a hian mong ko hur le nei nangin kop te chu apom du chuang lova khothlang culture tlusop to lutuk da za to lutukang hi Russia Putin ale Orthodox ko ran te hian aom ve an rem ti lo burani US President Obama in ISIS ado thadu mi lo laya ISIS malbai char tu chu Russia kha aniasin Syria Christian te thlop sarkar paithak tuma Iran le Muslim helte puitu chu USA Obama sarkar ani lain Syria President Christian te lamtang puitu chu Russia anisin soitur hi tam chuti lain BBC CNN le khothlang media in Ukraine faka Russia adiriam vaka wang hian Russia hi lodem vengot chu khothlang ram ho te propaganda chi khat vekani hi tunthleng hian khovela ram rang room thaya run tamber chu Russia nilven USA NATO hi an ni ti chu kan thretlang vekin narin ole tuna chuan side b ti maila Ukraine lam thule la kan mi thiam tak Dr. PC BXC mathuji hi lo chir chun zom te ang ral thuama Ukraine tranpui turin European Union antang rualta nimin Mars ni khat sang ni som ni pani thole ni khan Belgium khopui Brussels sa European Union headquarters somna ram som ni pasari ayo thu khom te chuan an parliament ta an thenom Ukraine ram Russia in rong ra taka arun vak mai chu demin ral thuam tha Ukraine sarkar tranpui an tumti an puang tarup mai Russia President Putin an poisoi leilo chuan lam dorom tak phu chapa sipai thachak na manga Ukraine ram aruna civil mi nu naw poisoi lo tam tak an tiluma chiat na rap thlak tak an thlena nuclear ral thuam manga alati thaizui chuan European Union ram teril ruatina tranpui na pelava loral thlir mai theini nain setalawani he meeting a hian Ukraine President Volodymyr Zelensky kumsumli pali chuan thu soin Europa ram pakhat angkluk thawin ral kan do meka European Union tello chuan Ukraine ram chau hi chu kan tlei zo lawani kan lama in tangti inti chiang ula min thla tham suo tia ursum taka thu han soi mai chu member zong thinlung ati tuiral zawa ama za entirnan anding suo maya aro puite asin chu European Union Parliament in khom puiro puya Ukraine flag anzar phet vat ma chuan European Union President Roberta Metsola chu loading chuakin Europe ram thutluk na chu achiang ta kan din puitlat don chewa Putin sipaite laka hian kan thla tham ho lawang cheutin aron au chuak ve ta piap mai ani tuna hian Ukraine ram ribula NATO European Union ram sanga ral thum thapui puite chu an che khom mup to ni report boka hemi kan sirme hi chuan arizoi zoya apuak dur to hial mai theiani nimin Mars ni khat sang ni som ni pani thole ni ve khan Geneva khopuya chuan UN Human Rights Council Russia Foreign Minister Sergei Lavrov achun thu ka soi ve atia ramsang sanga palai te chuan Moscow in Ukraine rundu lo entirnan boycottin hol chu an chuaro sande vek mai ramchor che te Yemen Syria Venezuela le Tunisia ram ayo Russia thazara nung ve tok te chawin tlom ngain an ngai thak saka Putin an ral thuam rap thak ber nuclear bomb manga khovela vokhur lain a foreign minister thu soya chuan Russia in Ukraine run chan asoi chu Ukraine sarkar hian nuclear ral thuam siam chua ve tum wangania chu dan kan tumani atiloi siani European Union dan siam tu te chuan Russia hi khovel dan bo chetu anga puan tumin draft an bu sei meka chuta chuan Europe ram somni pasari te chuan Russia daunan an eibar lak na kongtin reng khar saktura an malak na hi marto bram vota
Russia le athurwal pui Belarus ram chunga trana le rumna pachiat na le mi puite lung oilo na thlen tu turani yang tu na ngai po Putin an tur manga railumatum German doctor ten anunna anchan chuale ram Alexei Navalny opposition party leader mingthang takai hruena in dauduk lavin khosom nga vel zeta civil disobedience movement an kalpui mup pupa eng aya nge kan unaw tam takte chena Ukraine hi kan runang tin Putin a thil ti du lavin boina chuak mup mai ani chuti line Putin a thil ti du lo wanga European Union ram intel khom ten Putin alaka mi puite atithin ur sau mai don boxia European Union ram ten economic sanction hian Russia ram hi angong na rem don khop mai pakhatna Russia sumlak lu na har ber chu oil le gas ralna tangin ania European Union le America ram te hian an khar ping vek lo chau don ani panina European rama long chol na mun zong chu Russia man phal lovin an khar mak bokang pathumna ram dang te nena message manga bank anin dor ton theina Swift chu Russia mi te tan man thei ani don lo boka heng ei bar zun na konga in shek na hian Russia ram hausalem lo takhi asop be viawang anram economy te anthil siam chuana industry te le ral thu man siam chuana te hi akhoi poitur zinga mi anni Biden a sarkarin Ukraine president hena advice le tanpuya tumdan chu anram tlansia san turin aso mani kha atak taka chuan ram chung ho tu ber an president te lava Russia and Ukraine rama chu sak theina rem chang aruka Russia an lo rem ruat puin angina ngai thei hialome tlan cheta se aram mi puiril ru ti nualin atizam chevek don sia ma se ram chung in chiat na towa amangan lai ber hi huai tu thale thalo doi zeble huai sen ram mangai tu dikte lawin lar chu hun ani ve thunga tlan semei tura Ukraine president Volodymyr Zelensky anti tuma Zelensky lo chan let nakha aram mi ten an thei hil to ngai lawang hetiang de hi ani engtin nge ralin min run lain karam le nam le kami puite ka tlan chiat sam thayang tuna kan mamo chu silai le amuani atinga tani chutiang ram le nam mangai tu dik takin European Union Parliament thuan soi chuan angai thatu sarkar ho tu thin lunga ne khopa European Union ram somni pasai te chuan an man sen lo khobral thu man pe don ta ani hei hi ring tu Christian tatan enton tura tunlai khovelin min ko mu chu ani ta ani Zelensky hi kumthum vel kal ta a politika zuang lu tharve chau ni si Arab mi puite vote za zela somsari pathum zet muwa president ni ta hi ania hetiang hruai tu ro puile huai sen ram mangai tu hi keini Christian thatak tak omnaram te hian engtika nge kan nei ve theyang le Ukraine history tunma Union of Soviet Socialist Republic USSR khovela communist ram lian ro pui ber America nena in bitok taka ral thuam nga khovel puma Christian ti du dana ti hluar ber tu ania ram tina lalpa mi te tong traina chu changin kumsang ka zakwa somko pakhat khan pathianin he communist ram ro pui hi bung som panga ake darti taveka independent sarkarin anding hloma Soviet communism atluk siat me chuan chatuan kulpui ni ngai Berlin Wall te po achim ngal rum mai ani kha chung ram ke dar zinga asa sang ro pol chu Ukraine ram hi ania ram tam takin European Union hi anzom towa Ukraine hian engtizia heile chen European Union la zom velo nge ni le an ho tu te zinga aruka Russia sarkar hausok pol Zelensky ama politician eru tak an lo omwang ani ome Ukraine mi pui tamzo khi Christian an nia mang an na an to hian ram mi pui ten pathian lam an nei sota ram tin ring tu ten hena tangin trong trai sakna an mamo thu video ate po an post dar me kani ti chuan Ukraine ma Christian ta hi Russia kuta an tluk lu lo nan I trong trai pui veng u ole khati zong kha tunlai khovel thiron thup Russia le Ukraine boina chungchanga kan mi thiam te thu zia kan on chiar chu thei chu ania ngai thatu ten kan ngai thla ka tangin kan ngai dane tran lam tur chu keima ni du thlanna ni te se Bizo official channel thir tu le ngai thatu zong te in zawai chunga kan lo me